Po dveh zaporednih domačih tekmah z novim trenerjem je čas za prvo gostovanje in to ne katerokoli. Gre za najzahtevnejše gostovanje v zadnjem letu. Spomini na dva visoka poraza v Sežani so živi. To, da v slačilnici vlada odločenost trend sedaj obrniti. Sarà una partita speciale perché noi siamo arrivati da poco, perché Maribor le ultime due volte che ha giocato a Sežana ha perso e ha preso tanti gol. Quindi sarà una partita speciale perché noi andiamo con l'intenzione di cambiare questa storia. Andiamo con l'intenzione di fare una partita intelligente e di portare a casa i 3 punti. Sarà speciale da quel punto di vista. Poi per il resto solo prima, non durante. Trener nasprotno ekipo seveda pozna do potankosti in se zaveda, da bo potrebna zelo dobra tekma. Ekipa potuje z desetkana, brez Repasa, Zahoviča, Mileca. V obdobju Maura Camoranezija gre zaenkrat v napadu najbolje Jasminu Mešanoviću, ki je prebudil tudi golgeterske občutke zabil na zadnjih 2 tekmah. Treninga u trening smo sve bolji i mislim da ćemo to pokazivati. To pokazuju i ove utakmice. Što se tiče samog mene, dobro sam se snašao, radim maksimalno, radim ono što trener zahtijeva od mene i to je to. Na kraju je najvažnije da ekipa bude izgleda dobro, da dolazimo do pobjeda i mislim da nas u ovom trenutku samo pobjede zanimaju. Motiv popraviti slabe rezultate proti Taboru je velik, odmisliti bo treba zadnje izkušnje specifičnega gostovanja in na ta način nadaljevati serijo 3 tekem brez poraza. Obenem ohraniti mesto v vrhu lestvice. Naravno, razmišljamo o Sežani, trenutno želimo tu utakmicu pobijediti i što kažete sa 3 boda ići na derbi. Tabor Sežana Maribor, sobota o 3:30 popoldne.